Uyu ni Joseph Kabila wabaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Aherutse kwamburwa ubudahangarwa na Sena hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko byari byasabwa n'uyu nguyu Constantin Mutama, minisitiri w'ubutabera, hari kuwa 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Akaba yateguye imbwirwaruhame yagombaga kugeza ku banyekongo n'abandi bamukurikira ku isi muri rusange. Akaba yasabye Perezida Felix Tshisekedi kurandura umutwe wa FDLR yinjije mu gisirikari n'indi mitwe yose yitwaje intwaro harimo nka Wazalendo n'indi yose ikora hara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Anatangaza ko agiye kugaruka i Goma biri official. Uyu mugabo akaba yavuze ko kuba hari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihugu cye cyarimitse iyi mitwe ni ikigaragaza cyangwa se byahise bijyana igihugu cya Kongo mu ntambara, igihugu cya Kongo kikaba cyarapfuye nk'uko akomeza kubivuga atazabyihanga.